Tate kadam kadu we koti injira pen ini subscribe dong nilin pendap keme kadam pi reglo an pentinon nili kitu lake 14 korgani konitensi laso bangsa hawar tikilang zun laso kompleks si delo tikilang yang higher secondary school kompon sudah nili an pendi pini la bangso program kedeng pon lake CM ili tum kicing hon kar bemo autonomous consortium Dr. Tuliram Rohang alang liam hang tek arni pajiton si lata korkanti konitensi lang BZYM youth morcha tum patir pi pansi thingpia klim ki na sajai megdeng pono la pendenang tum la kicing pen kiran na bangso video nang lang fan ni lihin pen tan cheneng ri la pen kicing mi na so video lang thade দেওবাৰ কালি সোমবাৰ আজি গতিকে সভাত আমাৰ চৈধনং কৰকান্থি সমষ্টি যুৱক যুৱতী এলাগৰ প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ। এই গতিকে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে তেওঁৰ নাম মাননীয় আদিত্য এংটি জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী 14 নং কৰকান্থি কনষ্টিটুৱেঞ্চি BZYM আৰু লগতে উপস্থিত আছে সন্মানীয় ৰাজীৱ কিলিং। তেওঁসকলে মানে এতিয়া প্লান্টেশ্যন ড্ৰাইভ বৰ্তমান চলি আছে, গতিকে দূৰতহে থাকে। So we are going to continue our plantation drive right now. So channel mana lapen like comment pi ikha lapen mesena comment lagi tu environment ke messenger panang letum comment pi ikha. Ila korkanthi angkang along lo middle korkanthi sipuri lo tike langjon higher secondary long senele tom bangso bad anniversary long kapasi tondon lo bangso plantation drive bang ke dakte ke langjon higher secondary la suara dunga senele tom ipon lo kada wenele tom ke sedang la ke 75 mate rong proxy camera pho sinon ke itang an mai rong camera pho lo non iblan ini tum sajo dar lo betul lah 75 asidling lah tingkia rong bang ini tum patang pon po ini bang tarik trok Agos 2023 lagi tu bas pola ini tum Karbenglong kecing honai ning chet henai Karbenglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rohang amahang kethe kalong konsi ini tum 14 nong Korkanthi constituency BZYM ahin pen plantation drive abang deng pon lo alang li bangke 14 nong Korkanthi constituency BZYM mate Bharatiya Janata Yuva Morcha presiden lo akhai Rajib Kiling lapen adun thula bangke alang li ke bangke 14 nong Korkanthi constituency lo BZYM general secretary lo akhai Aditya Engti lapen pu bangke litum kaduk be committee lo member so hop anta paklang pon thanang li hala putum stame thank you thank e pon bom lo la hai han lo again this side ai to bisa pi thing pi lo la Tarwe Nurko Abrawe Kadong ini bangkai litum Karbenglong Autonomous Council Chief lo akhai Dr. Tuliram Rohang alang li mahang ketek along Kacirap don lok ilitum la plantation drive bangkai ilitum cengpon lo si digital India kai long ke nona bangkai lalo inu da mahang ketek ajo ini per la thengki thengphang arong di forest tumpulo go clean go green kai kita lir seng nang di lapen aso lir seng long men silitum Tirthita environment sami ake siap dopo laso fansi 14 nong Korkanthi constituency BZYM president akhai Rajib Kiling lapen general secretary Aditya Engti elok tumpen Japon len Jepang tangpon pimsi pini bangso plantation drive lo kadok wenile tum non ki etang ana bang keron thong kera pholo lapen kadok we 75 an AG businile tum la bangso long Jeparai pon lo ceng na deh ini dikelang Jun 14 nong Korkanthi constituency ilit nong kacing hon Dr. Tuliram Rohang amahang ketek ani paciton si dak
tiki lang jun HS sekolah long plan tuition drive mate PKA bang so aja mek deng pon lo lagi cepat rupi pon ilitum orang ti BJM appreciate na reject killing na pena secretary ake hai adi to itisi la bang so aja mek jalin pon oh nang bin cek lo bro benar Halang General Secretary. Halang mah. Tangte subscriber teman masame pini labang so video ni dilan sempak lang mantek chat po lak menti so video ko na chok che pachet do kai tanang ni tum namela comment box ma pik noi an pente do me thak ni kadam